ensuo gu won so na ebeye enhyiransuo. Hallelujah. Amen. And then we are talking about understanding the covenant blessing. Wote apam mu nhyirase. Onyame wo nhyira ma wo bibiara. Den so ka Psalms no se mommo aboama hotefo ano mame. Wona eneme wo afore apam ewo aforibomu. Hallelujah. Amen. Enti ye nyina ye Kristofo nanso se bedrum pempenso bia na ye ni nyame kwa apam na onyame eba ye nsira mu a enhyira bi wo apam a eda ye ni Nyankopɔn ntam a eman onyame nhyira eba ye so. To nipa biara wafa Yesu se wura na okraje nkwa no onyame ne wa apam wo Yesu mogya ne mo na apam na beda wo ni Nyankopɔn ntam ni nti no ye wo apam ne mu nhyira eyesa won saka na mema wura mfi se wo nyame ahenie mu no ade biara Onyankopɔn eye no wo ye in the platform of covenant. Ade bia Nyankopɔn ye ma ne ma no o ye ma ne ma wo egina apam a one ne ma eyeden ewo so enti na nwumle me ka se onyame mu nhyira efri na pam mu ba no efri ne dayiko ebi beba wo so enti se wafa Yesu wura wo kraje nkwade a na woni Yesu wo apam a woni nyame abenya apam sunko bia eyese onyame to nhyira bi gu so a wo si na ebeye enhyira nsuo ena nwumre onyame ma wo nhyira nsuo ewo Yesu Kristo dim onyame nhyira nsuo mra wabrabo so a ebesesa wabrabo kora enne me pese me no hwe enema bia onyame nhyira ba yenso a de na onyame nhyira ba yenso a eye wo yabrabo mo apam ni mu nhyira no se ba wo abrabo so a de na apam mu nhyira eye mam. Listen, ubetimi de wa hoɔden aye bi but onyame nhyira na ma onipa yodefo onyame nhyira ne ma de wo de nipa ekuo mo ho a ansa no mo nsa aka no wonku ho ansa na wo nsa aka onyame nhyira ne ba onipa so a de ma nipa bi ewu ntem na ebre nipa bi ase na nipa bi de o mo nkwa ekwa akosesa no se onyame nhyira ba wo so a eno ne ma wo ye odefo ye ka se obi ye odefo a kire obi a okuta bibi obi a bibi wo ne nsem enne nhyira bi ba wo so a onyame de ade bi bedom wode enhyira sunku bi bedom se onyame ni nhyira ba wo so a wo ye odefo de a ene tie me ye wo apam ne mu nhyira ne obi biara wo tie me a Kristo Yesu mogya ato abode no you deserve se onyame eden apam ne mu nhyira ne bi eto abrabo so. Amen. Nipa bebra be ye Kristofo a omunim se Yesu a wafa no no apam mu nhyira bi wo wa yesa won saka wo ya yete se akoda ne papa toka amanu akaki ni da onanso wondru age obetimi akaka no na number 2 wonim kwan ye faso spark car no akora ne ye onade nanso ontimi ntuka no enne me pese me bi woni ma hunu se onyame wo nhyira bi ma ne apam ma no wona woni Nyankopɔn wo apam no wo Kristo Yesu mojam wona ni nyame wo apam ewo aforibom no onyame wo nhyira surunku bia wasiesia masa nkrofo no na nanwumre won sabe kan de enne nti me pese me bi woni ma hunu se there shall be a showers of blessing onyame beto nsuo ne nsuo na obeto no ebeye nhyira nsuo. Ezekiel say na mene won be kwa pam wa asomdwie mo. Yes Lord. Na meyi bone afiri won asase so na mema nhyira pie won asase so na meto nsuo gu won so a ebeye enhyira nsuo ena nwumre obi utie minyame seme no menka nkire wo se wona wo apam bi so obehyira wo ene nti de esi wo abrabom no efi na dai ko nyame nhyira eba besesa niam bone na esi wo abrabom no receive the blessing of God. Receive the blessing of God. Onyame nhyira mra wo so. Amen. Hallelujah. Amen. Apam ni mu nhyira. Jesus. Hallelujah. Amen. Nenne tie me se apam no mu nhyira ba de ne de ba the uniqueness of the blessing of God. The uniqueness of the blessing of God. De ne manya me nhyira da mu surunku bebre. On se wo hwemu a me kasa fa se apam ni mu nhyira and I'm say the uniqueness of the blessing of God. On se nkofo bebre timi yeye nkofo bebre timi gibibi enya sika ya ba bedrum pempen so bi se ya dwen ya ye se se wo sika ye nyame ahyira wo se sika kwa ye nyame nhyira ene nanka ye ko he
nyame nhyira ya ade sika ntimi nto. Yes. Hallelujah. Amen. Me pa church de make na say sika ka ho de but enye sika nko a. Say sika ko ne ma e chese wa ye nhyira de a ene wona o magigi seka wona o makpe kwan bo no so ayeye no so but listen you the uniqueness of the blessing of God. Nyame nhyira hom wo de hyira onipa bia eya na e danso se nipa kron o danso se nhyira ne ba obi so a se nipa kron no e danso wa abrabomo eno na me bebo mo anu se nhyira bi ba wo so a efi na da yi ko wo ma me mem wo papa mem wo busuam wo bedam suronko business no baby a wo ye ko bia wo bedam suronko because of the uniqueness of the blessing of God upon your life. Amen. Nhyira no be ma wa ye unique bi ye ka so bi ye unique a e chese ade ne da mu suronko e chese enema no wo ba unu se ade ne da wo bebre ba ko bi wo mu a wo huna said ya dodo ne tie no enye sa no ye den etie enne nyame hia bi ba wo so a nyame ba yi wa firi dodo mu na wo hyira wa brabo. That is the uniqueness of the blessing of God. And then you may onyame hyira mra wo so ene wo pa de bia wo be ya ebema wo nya mfaso a ye hyira ho adwuma. Yes sir. Se wo pa de bia ebema wa brabo aye fa ye hyira ho adwuma. Labor to be blessed. Yes sir. Labor not to be rich, but labor to be blessed. Ye juma se obeye nhyira, menya juma se obedi ye. Yes sir. Menya juma se obenya sika nkwa, by labor to be blessed. Because in the blessing of God, a full container, onyame nhyem a full package, onyame nhyem ye package sunku bia adepa bia wo mu bia. That is why you must labor to be blessed, but not to be just rich. E ka rich is nko ade enkofo bebretimi ye nhyira, but labor to be blessed, labor in prayer to be blessed, labor in giving to be blessed, labor in sacrifice to be blessed. Bompire se obeye ye nyame be hyira wo ye papa se nyame be hyira wo botre ni abrabo se nyame be hyira wa dwumadi a wudi wasase so no this said ye be ye nhyira beba wo so if we say nhyira the uniqueness bi eto onipa abrabo so. And now let's consider number 1, the uniqueness of the blessing of God. It terminates dry seasons. My God, the uniqueness of the blessing of God, it terminates dry seasons. Say kase onyame ahyira wo bia de ma nyame ahyira da mu soronko ne se ema epebre no epebre nkan ebre pa ba ahan ni nyina ya basa ebre pa ba enyama nyina ewu no. The uniqueness of the blessing of God is that it terminates dry seasons. That is why Psalm 1 verse 1 say, blessed is the man that walk not in the counsel of ungodly. Enshira ni onipa won nante wa de bonyefo akwan so. Enshira ni onipa wonyina afadifo tena onyina afadifo kwan so. Na wontina afadifo tena bia. Enshira ni onipa wonyame asem ni onyame mna eso nani. Na wadwentwere onyankopon ho asem anopa ne awia. Verse 3 say, wo beye te se edua esisu bonten ho. Na obeso aba woni bremu. Wo se na na hahan Erin popoda. Hallelujah. Nanya oye nyina ebeyeye. Or say whatsoever he does shall prosper. Nya oye nyina ebeyesha. Listen, when the blessing of God is upon your life, it terminates dryness spiritually and physically. Onyame nhyira ba wo so a emma wa hahan popo. When we talk about dryness, there are so many seasons. Ewo abrabomu ne ewiase. Hallelujah. Amen. Eble bia wo de deba yewo ensu tobre yewo awia bobre an yewo epebre. On say December ya ye komu ye ko epebre mu. We are going to our dry season a pebi beba ye enne ye second ye pebi be start say eba. We are entering into our dry season. Hallelujah. Amen. From August ni muna there was a rain season enso ne to and seed time, harvest time, cold, winter, summer shall not cease. We have so many seasons. Yewo ebrebia ye friend e pebre. Sa e pebre ne ba. Would you be na asasina ye den. Sa e pebre ne ba. Would you dia entan so. Sa e pebre ne ba. Uko hunu dua bia se siwa na dua no ne hahan na wo so no na proprogu from na ya brown e chese ne hahan no
a patch no aye so dry by Bible say enshira no nipa one nante what the boy for kwan so oh powerful enshira no nipa want na abone for tenabia enshira no nipa wo nyame mransam so nani na wadwendwen ho anopa awiane anwumre. Listen, ade ba ko ehye wo ye ne se eye so man Nyankopon mransam enna wakoma do nyame bia na wulisi nyame nhire bi ba wo so. Jesus. O se se nipa ne be ye te se edua esi subonten ho. O se na obeso aba woni bremu. Se nyame nhire ba wo so a wo so aba wo bremu. Efri na nwumre ko nyame ma wo so aba pa. Wa warre enso aba pa. Wa djuma enso aba pa. That is the uniqueness of the blessing of God. It terminates dry seasons. So nyame nhira ba wo so a wo so aba wo bremu. Na de ede wo mni say wa hahan erempopo ya bedrum pempenso bi wo man Ghana mu obi etukwan we a dry season e chese mrante ne ani da so e maba wani ani da so wo wi adwuma wo nya adwuma nye na so awurade sese wo hira wa ba bi ebi mu hahan erpopo no wo se wo de wo hahan popo e chese obe evergreen a de bia be ye from efi na da yi ko nyame manhira bi mra wo so a adwuma na wo ye no wo nyame fa from ye to so. Shout your loudest amen. Amen. You enter into your season of fruitfulness because the blessing of God terminates dry seasons, both spiritually and physically. Sum any honam fam se onyame nhira ba wo so a enyama bia eye dry no efiri wani mu ko hwe abrabo ya yebo ye wo seasons bebre wo wiase me sire awurade ama wo se wo season na yes dry season no onyame nhira terminate my hallelujah. Amen. Season be a dry season and na wonam no what you need is the blessing of God. The blessing of God. I'm telling you the wo hia sesie wo man Ghana mu the hia sesie wo man mu onyame nhira se onyame hira wa wa hahan rempopoda. Hallelujah. Amen. Jesus onyame hira wa baby and nipe bebre complaining no na wo hira ba. Jesus. So onyame hira wa baby and nipa bebre du o se o moton ayanto no na wo ton ayeto. Jesus. Me pa church dey make na say anything na Bible say ebra Isaac na nipa nyina eko Misraim no Isaac na dwen se obekobi na Awurade say no se mishira wa I terminate dryness. Because obi adua na nso aba by Bible say na finimu ano Isaac dua otwa duosia otwa wo ha Bible say na Philistine for no any bring according to Genesis chapter 20 Philistine for no any bring Isaac because the blessing of God that was upon the life of Isaac it terminates dryness. Onyame hia na ba Isaac so no ama e pebre ankano na me shi obi so nkomo say e pebre bi asi wo abrabo so e pebre bi asi wo aware so e na ye terminate no nyame shi apam ne mu hira release wo so apam ne mu hira sesa wo abrabo. Shout your loudest amen. My God. The blessing of God it terminates dryness. Hallelujah. Amen. For your number the phrase is here asofo wo akira omobo mpaya ma 0531177028 phrase is here ya make say osofo wo akira na ka say nyame nipa bo mpaya ma me hunu say me wo me tibia na me wom no me tibia no epebre bra me dua enso aba hwe ene epebre wo wiase afa na nyina economy ni nyina ya dry banking system ya dry munya contract road anywhere construction everywhere is dry but when the blessing of God is upon you when the blessing of the Lord is upon your life when God bless you it terminates dryness. The blessing has the ability the power to terminate dryness both physically and spiritually. Listen onyame hira wa baby obi osina na hahan rempopo da and na nwumre wo bia wotie me bia nyame hia bi mra wo so abusia no hahan popo da se ka se hahan popo a se ka se dryness se bibi ya dry cha utimu sa ade na den yes sir wo ye bibi anya ye
Se eduane ya dryer, eduane bo se leaves green na woso nyina na ya brown na petiago. Etubo se amango dua na enka ne season ba na aye hwenhwen kama na ya fefefe kama no. Ubo se na amango dua no, ubo so be ko na ya dry na ya basa. Se dryness e ka bibia e ma de kron ya basa. My brother, you need the blessing of God. Me say opi wo yen nyame nhira wo. Wo yen nyame nhira se e beterminate dryness bia wo wabrabo mo. De ntia mrantie e maba wa bebrede o mabrabo pempem ne se nhira ni wo so a adofo no mo se nyame nhira ni wo so a eya na wa hahan epopo. Se nyame nhira ni wo so a wabrabo eya dry. Se onyame nhira ba wo so a o se obeye wo te se due sisu bonten ho wa hahan rempopo wo beso aba ewo wo bremu na nya wo ye nyina ebeyeye. That is the power of the blessing of God. And no na me bom paye se nanwumre sai enhira we e bin sane wo wo tie me na ne free na day koi and na ye terminated the power of dryness from your marriage, from your finances, from your life, in the name of Jesus. Ewo Yesu Kristo dem ade bia le ye dry e free wa brabo so e free say onyame nhira ba onipa so a terminate dryness e free wa brabo so enwumre nyame onyame nhira emla wo so. Hallelujah. When the blessing of God arrives, dryness disappears. Hallelujah. Point 2, it secures generational order of blessings. My God. Psalm 112 verse 1 to 3. Psalm 112 verse 1 to 3. When the blessing of God comes upon your life, it secures generational blessings. Listen, so onyame nhira ba wo so a emma enhira na ye I want to so enhira. Jesus. When God blesses you, it extended to generation after you. So onyame nhira wa enhira ne kanwa eka wo ma eka wo busua. That is the uniqueness of the blessing of God. Hwe ye nyini na ye hu bibi kakra kra ye hunu nkrofo bi o mo bagi din a enomasefo bre. Yen nyini ndru baabi akra ye wuru nkofo bi o mu beye ye no masefo bre se onyame hyira wa enka wonko a o ye ntie nyame sompa ye ne se onipa som nyame ye na onipa ne nyankopon nante ya enhia na enye wonko a o se onipa ne nyame nante ye na odo awurade odi nipa duabo afore ma nyame se onipa edi ne sika ma nyame odi na daje ma nyame na nyame di nhia to no so a enka wonko a o eka ne wone wasefo enne onyame will be mawa. Adia bia won saka no. E be transgenerational blessings. And then nyamisha nento I want to aso. Hallelujah. I'm telling you, that is the uniqueness of the blessing of God. And it's not tell me enkofo e pe kwan bonne so nya sika no. Omo mantimi amediska. Yes sir. Efie bi sisi kumase a efa de wasie na wu a obi antimi ntina fie nim. Efisha wotina fie nim a enema behu na nadwo no. Wotimi ntina fie nim. Enti efie bebre wo ho a de owu ye ni ho no nobody obi antimi ntina fie ho. Ameye transgenerational blessings. Ameye I want to atwoso nhira. Efisha baby papa ne koye eni apam bia woni ahonhomfin koye no. Ne manim baby a wo koye. Ana ne manim koye fa so fie nbesi wo. But enhira nyankopon din say ebra nyankopon eni Jacob bompo nimpo wa abra na Jacob eko Laban fie no onyame ka chen say mini waja Abraham nyame mini waja Isaac nyankopon mabase mi behira wo mi se mi hira wo bia ne mane nka ono nko a ne mane ka na want to aso and the Yehovah won fa hira bi ndom wa e ya want to aso hira. Receive the blessing of God. I receive that it. Is the power and the uniqueness of the blessing of Jehovah. Se onyame hira wa onyame hira edensesa yesurunko bi eto wabrabo ene wo hyebreso. Amen. Hallelujah. Amen. Onyame hira de ye ne se emma I want to aso beto a omo enjoy the blessing eja edema. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Na se hira ne ba wo so a eye I want to aso hira. Enti na wo wutie me no manyame ene ade bia wo ya manyame na ne nsombo mawo. Efise se odonfo nyankopon hira wa
Etwa want to atwaso. Jesus. Ebeye I want to atwaso nshira. Hallelujah. Amen. Patcho for your number net to screen is my 05 patcho bet my phrase say your number net that screen is on 0531177028. Frey say asofo we chira ye no be bompa. Number 1 ye terminate the power of dryness. Jesus. By the blessing of God. Jesus. Number 2, and then paibo bia ye ba ma one say when ya misire bia ba wo so no impokran dia ba bia wo ye pem ye no when ya mema wo manya nto aso eno ne onya misira uniqueness e wo nya misira mu ne say listen wo bia nya misira ni bia ne ma be enjoy nya misira no na me bo mpa ya ma wo say adwuma na nya me dia ma no adwuma na nya me dia ma no emme ye wo nko adwuma Jesus adwuma na nya me dia ma no emme pem wo nko awo so enne me pese me ka chi obi say ehia na nya me de ma no eye say ye awon to aso nhira amen de ma nya me nhira da mu sonko ne say onya me hira wa efri Abraham so enne Awurade hira Abraham edru Isaac so onya me hira Isaac wa bra Isaac ye na dwene say okọ Egypt wase dabi mini waja Abraham nyankopon mabasa me beye wonhira mabasa me ba bedom hallelujah Isaac duaye no Abraham nyankopon hira no ema enhira eba Isaac so no eye kase chede Abraham sakan edu Jacob so no wose me waja Abraham nyankopon Isaac nyankopon Jacob mabasa me ba be hira hallelujah enhira nyame de ma Jacob no eye kase chede ode ma Isaac me pacho tie me se onyame hira wa eye awon to aso hira and then you may be mrauso. Amen. Onyami ye die bi mrauso. Amen. If in that day call you are going to experience transgenerational blessings. Amen. In Shrabia eba osono ebeye I want to atwaso enshira. Receive the blessing of God. I receive it in the name of Jesus. Amen. That is the uniqueness of the blessing of God. Me pacho tie me ade bia wantimi amfa nya wo ma no anye nshira. Ade pa bia nyame de ma wa ebia ma wo ma so no enye nyame. Fi se ade bia nyame de ma wo no wonfa no monko a o de dom wo ne wasefo nyina. It is all from Genesis ekosi Revelation ade bia wo se na ma wenye nka ye ma mo ne masefo. Na Awurade ka che Abraham se mehira wo ne wasefo. Me pa so de mega na se enti eni kwa se wu ko wa bra wo mabebre. Enti na se wo bo afore amanyame a yire ho boni ye. Enti na se wo de wabrabo ama Yesu a fa wo hu nyina ma Jesus ye. Enti na se wo hwe me na wo tie me a wo botere ni abrabo a botere ni abrabo ni ye. Efi se nhira na enka wo nko a ye hwe bebi wo Psalm 1:2 verse 1-3. Oh, munye Awurade aye nhira no onipa usuro Awurade na wonya ne mra ho anika pi na onye nyame mra ho anika pi na ni so nyame mra ho ha na asefo beye kese asase so o se na nasefo beye kese ewo asase ne so die nyame ahira no no nasefo beye kese enhira ne kanwa e kanwa sefo mame bi wutie me enhira bi ebi nka wo ma ebi ka wo nananom ewo Yesu Kristo demo ade pa bia wo ye ma Awurade no ebi ka wasefo papa bi tina se ode ne fie mu a eche asore se asofofo nko ana efie ho ebesi ne papa na wuko enshane guso woni ma ne babia ne nasefo bia ni wa wayemobo ne ba ne nasefo bia ni wa wayemobo listen a be transgenerational blessing hallelujah amen se onyame e de ne nhira domwa enhira ne be ye awon to atoaso enhira no ekanwa 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 sefo ne obi tiemi anka wabamu ye bu ade bia wo ya manyame enka wo ya toba ha ya wo se de nyame agya wo mu no nanso na me be ka kire wo se ade pa bia nyame de ma wo no enye wo nko a ebi be ka wo ma amen eno na manyame nhira da mu soronko otrini ni wuhia na nasefo nyemobo eni nti no se mihunu otrini ni a nasefo esresrade efri se onyame hira wa ebeye awon to atoaso enhira eni nti nkofo bebro mo pentem nya sika no epe won ho epe nkwambonne so enya won ho no won hira ameye awon to atoaso ebeye nnome eni nti nkofo bia wu kwa omume bre enkrofo bia kodi bibi ne ahonhom bi kwa pam ewa abro mo ti ase koye ma won
ba wo mu koi no masefo bre efise nyame hyira wa wonfa wo haw ne amane enka ho na de ma nyame hyira ba obi so a ema nipa ko ne dam sonko ema nipa ko ne ye unique ne se wo hunu se enhyira ne nka no nko a obi bi ode ne ho bebo sa nipa ko no aye nhyira empo ebra nyame hyira Abraham no Lot a wo ye ne wo fa se de ne ho bo Abraham no na Lot wa ye nhyira me ba ha be ka kire obi se efi na dai ko nhyira bi ba wo so a wo fa obi adwuma ko be ye nhyira obi bi ode ne ho bebo be ye nhyira wo namfofo be ye nhyira wa fefo be ye nhyira. Receive the power of the blessing. I receive it. Kayaba. Number 3, it secures access to light in darkness. Psalm 1:1-4. It secures access to light in darkness. So onyame hyira wa esum ebe wiase unya kanea. In the midst of confusion, those who are blessed remain solution to the world. One nyame hyira no ewo wiase esuma kata so no omo ne answers ema wiase. Me pacho tie me anything Psalm 60 Isaiah chapter 60 will say, arise and shine, for thy light has come, and darkness shall cover the earth, and close darkness upon the people, but the glory shall rise upon thee. Listen, se onyame hyira wa wo be ye kanea ewusum. And then you may tell me, when your men shall be bow bisua, a bushian mona by a canea. If you own a by a canea, so on your mishrawa, a reasi way ya confusion as shama, a reasi way ya a suma shaman. What blabo baby dear dance yes, on your me ho. If it's a by a canea, or 24 muno obey a canea, 30 column one obey a canea, and your bedroom pempen sobia, and cophobe refuse says a 1 pequine bonibisua. Because you see, there is so much darkness, cross darkness upon the earth. A sumbia be reasia, a reasia ye ding, and tinkofo be bradre yo mo se, so one ko GBB in free radia unye yentem, and kophobia drea yo mo se, so one ko ye nyankuma de bia unye yentem. But listen, will be would tell me wo shame, when ya made the obey canea will fear, when ya made the obey canea, our generation, I'm a nipper who say, when yasa or cobebio. Yomuya yo nyame hyira efri se wo be ye kanea to efie wo so a onyame be ma esum biare wo fie ho wo nti se esum ni bedwane efri se hyira ba wo so no wonko a wontimi ni se hyira no ebi beka wo fie ebi beka wo ma ebi beka wo asefo ebi beka wo kuro ebi beka wo man ama esum adwane efri na ko nyame hyira bi mra wo so. Receive it in the name of Jesus. I receive it. Come on, Psalm 1:1-4. Help us so many patene. Was in a high no pie. A disum so a madia wateno. Listen, so when you mishrawa in the midst of darkness, you shine. Yes. So you mishrawa a wiasi we are a sum woman, a hona was shrine. Meanwhile, baby will shame me, papa be will shame me. Wo bread will so be shrine what? In shani be you appear. Jesus. A bushiana bosom samnia be sem womuna. Obian tu kwai. Obia ware. Obia brabo jina baby jina. In the midst of that darkness, in the midst of that chaos, you are going to shine. Amen. In the midst of that confused family, you are going to be the solution to that family. Amen. You are going to be the solution to that community. Amen. Wo na wo ba be ye emwaye. Jesus. Ama busuano. Ne brebi ba ye be peye ni akase. Mo me mehwe. Nipa so me se onyame ne diniye. Amen. Because tie me onyame manekania to ne maso usumbre mu. Eti tie me ebra Israel for ne wo Goshen no na baby omo wo no na esumu ba wo Misrim asase so no baby na Israel for no na kane ato ho. If you tie me baby esumu pie no se hani shran a esum entimi ni so na baby a obi tie me baby a wa sore wo osofu bi hwe me a wa sore ne be ye kane a won sama wo ka wo sa community wo be ye kane a hwe ebradu se ye kane a ne be hyira ye o na se esumu ama o enka kane atumi entimi nya adwuma yi ba tie me se esumu ba na hunu tumi a kane akuta efse esumu pie na kane pia na esumu diso na ye hunu tumi a
ewo kanea mu na nhyira bi ba wo biso a ebeye kanea na abusua na wo firi mu obi ani kan obi anware no wo na odi kan abeware abusua na wo firi mu a enche no we yawu na wo ye wenni 50 years we ntira 20 years we obi asika wo po obi a obetimi ama 50 million na wo nya bi no nyame nhyira bi ne kanea bi beto so a you are coming out from that darkness. Amen. You are coming out. You are coming out. You are coming out from poverty. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. You are coming out in the name of Jesus. You are coming out to shine. Jesus. Tell me, that is the uniqueness of the blessing of God. So onyame shira ba oswae esum ba bi esum wono you become a light to that generation. Wo be ye kanea ema ba bia esum ewo. Wo shran ewo ba bia esum. Abusua na esum mu. Abrabo na esum mu. Hallelujah. Amen. Wo be ye kanea bi. Amen. Emma nipa hunu se anidaso ho. Na nyame de yen abrabo ne wo wabrabo. Ebe ma nipa bi hunu se anidaso ho. Jesus. Efi ne dai ko nipa bi behwew. Jesus. No ma hweme. Jesus. No ma kasa yen se yen ho akonfo. Amen. Efi se ye hunu se onyame bi wo otimi hira. Amen. Ye hunu se onyame bi wo otimi buo nipa. Amen. Me se efi ne dai ko wabrabo ne me ma brabo. Nipa bi behwe so ahunu se anidaso ho. Nipa bi behwe me abrabo so. Na wa hwe wo a wo hwe me abrabo so. No ma hunu se anidaso ho. Eni to obi wo wa won hye ne ho akonfo. Obi nkum ne ho. Obi nsai ne ho. Efi se mabrabo ne wabrabo ebe ya dansedie se yemprempremu onyame gusu hira ne onyame mfa mpaja bi nto so ema nipa bi hunu se onyame gusu hira efi se wabrabo bedam soronko. Amen. When the uniqueness of the blessing of God, it enhances supernatural insight. My God, mame mwa oneti aseye se mekasa asemu ya mepesa mekase se onyame hira wa ma hunhumu ewo niema nkofo nti ase. It is all kind Genesis chapter 26 verse 12 na Bible say anajuna Isaac kodayan onya supernatural insight into the situation. Supernatural insight. Listen, se onyame hira ba wo so a mepatwetem eno na manyame hira edamu soronko no. Ebra Isaac kodaye no anadwo no onyame yeni ho adi kire no. Eni nti ebra na nipa nyina edwane kɔ Dubai, ebra na nipa nyina edwane kɔ Canada, ebra nipa nyina edwane kɔ UK no, na nipa bi feel say enidaso asa wɔ Ghana no, there will be supernatural insight. Supernatural insight. Ayaba. Kama yen. Na Isaac dua mfudie wasase so. Na wonya no baye mo ho oha. Afihia no a no mu efise Awurade nhira no, Awurade hira no. Efise Awurade hira no. There was supernatural insight. Sasase krona na Isaac dua so no. Eya sase na Filistifo adua so there was dryness. Hello? Hi. Ebura na Isaac etu ye no. Filistifo no tu bia no munya nsuo. Supernatural insight. Supernatural insight. Mame mo because of say wo kan wo say efri say wo nyame hira no. Na afina odua na wotwa mo ho. Eye den na asase a wo so ye adwuma wo so a enye yi obi timi kwa ye adwuma wo so ma ne ye. Supernatural insight. Supernatural insight. Eye den na adwuma na wo wajai na wo so wa ya boka no. Eno na obi nso ye sesi adi si dan. Eye the power of the blessing of God. That's not God. And it brings supernatural insight. Anything na de ekuta wo na esua no, obi timi beje na de ekuta wo na esua na wo mu na wo fanya hwe no. Na watane ade na ma na ya de kese. Eye supernatural insight. Nyame ma ne hurumu wo ade bi a wo yemo. Eno ti na obi hwe mi obi tie mi a be ma bi a oba bi so ntimi nwale wo ye ohia ni. Na wo gya no kɔ ya wa nwale no. Oba bi hye de nya supernatural insight. I don't know say enna blanche woni bie but echina wo benya bie ana o wale ni wo ohia mo enna o ma ye there was supernatural insight efi na ko nyame mie woni wo tebia ho nyame mie woni wo dia wo namu mo nyame mie woni wo nia wo fam mo nyame mie woni wo asase na wo te so no. Oh, receive supernatural insight. I receive it. Amen. Kaya ba.
Mesaupi, Senyamia Mau Sunsumu, and Hunumu Bia. Yamia Mau Niama one tin Yamabiasia, Utebu na Watehono. Usto na Wadia Maubino, or be Baba Gestono, Baba Beton Dio Esidine. Supernatural insight. And it is a baby I bedru abrabomno. Misro Yankopon se won shrine. That is the uniqueness of the blessing of God. Onyamishra wo ma unyansa wo de beye bibi. And it is nyamishra nyesika no. Wo ma unyansa baby wo bi adua onso enso abapan. Nyamitimi ka chose ko ho ne kodua. Na mo ko afa fertilizer ko. Na fa gu asase no so. Baby obi so atu wo nyansuo no. Asi kokogina wo tu ye nyansuo. Enam nyamishra na wo no sunti. No se no odua afina mu afina na pesi no wo kan kro na wo se na pesia obi aye bibia wo nyeye na abrabo aye basa obi ekọ mizrim ko pe baabi obi ekọ greener pastures obi etu kwan. But listen, obi tie mi a nyame beye wadom a se wo nhire wa kwanto ma wo nsabeka wo hire wo man we mu so a nyame be ma supernatural insight bia. The next minister, the next doctor, the next engineer, the next billionaire awurade be ma na ye wo wo Yesu dem. Freya no money says here 0531177028. Then nyame be bia wani. And listen, supernatural insight leads to direction. Hwete mi abrabo we mu se wutimi hunu kwan obefa so a wa brabo 80% to 90% wa wie se nyame kire kwan ye se wo de wa brabo fa so a na nyame ma wo ti bia bia wo namu ase a die ebi mu sun wunsun bi eni ti se nyame ma wo betete bia na wo namu na se na benya ti bia ni mu hunu mu a eno na wo ya dia na yesrew eti ebra na Noah ebo hye na yesre no supernatural insight o se ensu bi beto ebe say nipa but ebra Noah nyame shira no o mani nimdia o escape flood na neba supernatural insight enti na tie me obitimi ya ade. Listen, me so bi nkran say ade bi obi ye obi hwe me obi tie me ade bi a wo ye ne se na wo betie me na ba mu oni ada na ba huru onyame hunu mu ode amawo na wanjai papa na wo ye no na wanya osom na wo som no na wanjai asofu djuma no na osom ne aprapra na wo pra onyame fie a yesrew wo sika na wo de bo afore a yesrew ne wo ye na ye gu wani mu ase no se wama wabemu amu na unya supernatural insight abra Isaac duaye no wo twaye me se wo bo se wo twabre bi ba wo so ensire bi ba wo so a wo nya se ne wo tie bia mu da supernatural insight. And then nipa bebra be mu abu a ene ma pa omo ye omo nya biem because omo nya ade no nyame omo nya ade ni mu hunu mu yie. Hwede bia me bom pa ye se awurade ya abu emani o na tebia me nam no me hunu tebia me nam. Hallelujah, amen. Me se awurade bu emani o na de me nam no menti ase because me beti ase se de me nam no eye se de be ye nyame ni monyam beda dia me ha me ho. My God, powerful. If it's a blanche na ya wo na ne afra na so asie no na asuafo no ko busa Jesus say ne mama ne papa na ye boni ana na Jesus says mama mamu insight. It is for the glory of God. Hwesa amasa wo enka blanche na kwanko bi ehunu no but a brana branch and ya wo no na wo ye deaf and dumb na ne afra na so asi wontimi nkasa e bra nyame senche ne da die no e bra na etwede ne tofama e bra nyame senche ne da die no me wo gidie se free sada ne kono obi abetre ne saka se mo papa we no ono na awurade sa ne yare no je no nkasa da no enne wa be news enne wa be headline news enne obi abenim no because the situation no it is for the glory of God. And na dia wona mu bia emfa nyame ani mo nyam nto wa brabo so emfa nyame nhira nto wa brabo so and na me say ready so more supernatural insight. Amen. And it also fu bi tie me onua bi tie me a ye ka ho nsem ye gu wani mas enhira wa osuntia de ntia ye attack on se nyame ahira wontia de tia e domani sound se nyame ahira wontia
de ntia edom ekutia wo se nyame ahyira wo ntia efri se obia nko ensa na ho ode ewo obia wo ni hwe ye na wo no ohia ni kwa onsa beka ne owo bibi ene ekutia ne gi bibi free ni nsem me pa cha wo ti ase enti de ekutia wo no e kire se wo bibi ntia e kire se nyame di bibi adom ntia eni eso edi wachi bebrebe ni kire se onyame waye osurunko be ntia anu bebrebe asori wo so kire se adie surunku bi da wabrabo so enhyira bi wo so ntia akodie bebrebe asori ni kire se onyame hyirawo eno nti na akodie na doso na nhyira nsem ewom ne se akodie ne sori se ebesa mo onyame nhyira no ade de kese ewo wabrabo ne wo hyebre so wo Yesu demo nyame ma supernatural insight amen ebra ye bebo mpae me pese na nwumre wo ne me ya adwene se onyame nhyira. That is the uniqueness of the blessing of God. Point 5, it renders your enemies helpless. When God blesses you, it renders your enemies helpless. Emma watamfo enim guase. Psalm 112 verse 6 now. So onyame hyirawa emma watamfo woni ahodin biem woni tumi ode beko atia obiem. So onyame hyirawa obre watamfo ase de watamfo hye wona yase enne nyame hyira we bi mra wo so. amen onyame yede we bi mra wo so. amen Phrases here 0531177028. Wo offering no e ka wakoma so bebo afori afafa so enne ye kasafo nyame hyira wo afori bo nyina ne se Awurade hyira me Awurade hyira me enna me ne nyame difo ya bo mpo ni mpo Awurade hyira me ebra me bua wo dwumadie amada bia de nsem pase ya bra me no Awurade hyira me wa afori bo nyina afafa sa number we aso 0531177028. na efri ne dai ko hyira ne be ma wadamu soronko na hyira bi ba wo so e be ma watamfo ahoden ayekwa. amen Psalm 112 verses onyihim da biada wo se otrinini no wo yihim da biara da o otrinini be dankae na otrinini be dankae to aso akwamu sammone enyi ne hu dabi enyema mani pabo hu no emmo otrinini ni de nyame ahia ni wo mema wremfi se wo Psalm 112 enhira ne onipa enhira ano se de bonipa hu no emoni hu efi na de kodie hunahuna no Yesu mi atwam Yesu dim ya twia fa so Yesu dim ya sai no ewo Yesu dim de boni pa hu no emoni hu wo se ro trini ni ehiye ka se wo Yesu dim tumi biara asore wo me so se be yihim maware majuma de Yesu moja me de twia fa so me tira pemu ka se me yihim mawale yihim majuma yihim and say wo Yesu dim because of the blessing of Jehovah. The blessing of God renders your enemies helpless. Enshirane ba oswa emma watamfo omo hunu ne omo nyomo. Omo nya minim de meka helpless no, minim de meka no twe. Wo hihim de ehuna nkrofo bi no, wo ehuna. Anything I beka cho say wo nyame hira ma nkwatenten. De ehuna say wo bewu no wo nyanguye. Wo bi wo hwam ya nyame hira wo bi ntimi nku. Obi ntimi nsai wo. Onyame hira no me ba ha beka kira wo say onyame wo hira no wo hira wo so besa ba ho ban. Na ko ntimi mo ho ban ko hira wo. Etime ma obi nka nkira wo say abusia we mu de onyame hira wo na wo pagya na wo wuntamo minus you in the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Say minus me. Minus me. Membo bin kanchira say abusia we mu de udi software no ablabo minus you in the name of Jesus. Minus me. Because of the blessing of God. Me pa church say onyame hira wa ma watamfo mfidie ye nkwase asem. Onyame hira wa ma watamfo ahoden enya ahoden biemo. Me ba ha be ka kira obi say o se na de ehunahuna bi mu no ehunahuna we ye onyame asem ode ma de wo hira no
If you say ye shirawa, a ya na ya so kan kra no na beku Yesu ni munya o kan ne beku. Obi wo surumpo so betra ne kam atwie. Wate wa beti history bi wo fie wo say de odi kan to kan ne ko metwa free wo so. Say wo Yesu de mo. Ade biara. Ade ehu ba no. Every me som. Wo to me biara. Wo sole wo me fie. Wo nwura nipa. Wo tata nipa. Efi na da yiko. Me do onyame ja. Atwa fa wo so. Ka say me yi mitiri. Yi ma ware. Every one say, every say, onyame, wama me hu, ewo Yesu dimo. The blessing of God renders your enemies helpless. Kind to aso. Na akwamusam nyini hu, na nakoma siwo pintin da Awurade so. Na nakoma atim onsuro kosi se obehunu de ope. You will never fear. You will never fear. Amen. Okay? The uniqueness of the blessing of God, it takes away fears. When God blesses you, it takes away fears. Dear nature say, "Unyamie shirao, and only one be ankwa pam, and now dear when you wunsa kaya." Dear na hello. Hi. Senya na nabia o tie kurabiase. Ana wakoji ni dufa e de hye wadwuma nase a woda obeda enne obi hwe mi tie mi a de ntia wusuro ya nante bebreba a wanante nti na wusuro saa no because unim se de wa ye ne beba wo so enne nyame asoma me aba wo fidie so me se me meka nkyere wo se efi ne de kokoyi utiri firi apambone nase fi se nyame hira wa wunsuro wa ye adwuma na watua wo tight ene wo bo afore ene wadwuma ye yi a wa uwo bia uwo beifo bia de asere koma no uwo bia obefra waka se afiwe wamfo odwan ama uwo bia obeka se dufa no aspire saberinium moja ben ye beji wo ye meji odwan moja ye meji nipa moja tie me onyame nhira ye hu free wo so onyame nhira wa it takes away fears. You live fear free life. Yes, ehu ni wo biemo. Because the oshira no wo tumi so besa bo ho bai enti hunsuro enti no se wo hihim na kuma entu die ekum nipa bi enku no de tie na kuma entu ni se onim se nyame na ashira me na de oshira me ne ti ase de obebo me ho bai de oshira me ne wo ho a onja me sa kwa makuma entu de enti na se makuma tu fi se de oshira me ne ti ase adofo no mo me ba ha be ka kire obi se fi ne de ko memu akuma entu me ba be ka kire obi say you tiri fi apambo ne bi ase de entie nkofo bebre te kamu anu musu bansire de bi mu ase amwa won emle bi a driver fo mienu bi o makoje bansire ana ba ko no ne bansire na da na ase ana car na ase nya accident atwa fa no so akunu afe be one ne mienu so ne koje ye se ne be ya o munya accident ana ba ko no bansire na da na ase akunu se ba ko no da fa usuro bansire so won fa nko se mo won fa nko o ye ni den sesi ye se nyame hira wa wunsuro nyame hira wa de bible toso abede na nyame hira ma bayifo ketu obi owo ofie watimi aku ebisi because one phrase so begu yanimu ase o phrase so be hye yen animu nyam ene nyame hira amen enhira kese bi mra so amen ewo Yesu Kristo de amen eda bia be Yesu tia ma onyankopon na onyame nhira be ba wo so no adofo no mo you live fear free life oh fear free life. We are not afraid of anyone. Ye chapo na ye nsuro obia. Yes. De tia ye nsuro ni say ye ni huhum bia ni apam. Eno bi ntimi nsole mfiri ni kromo ma so obegene bo so ma ye de ya sole. Fear free life. Enkofo bi ya sole kwa no musuro. Because akwa na ode power the mom no ba begene power. They are afraid. They are afraid. Eh? Because our friend no amfa wo free to go ba begene power. Obisu she kura bia so se so far so me so ya is ma ba begem power oba was mun peje water na muntu ade ne mra ye tuba person for wa hwe ase wo power ni nyina asa ade na wode wo ho akosi sum ehu ya ase ade na enyema wo da kwa na uso hwe nyema egu wo mpase ade na egu mpase wo ni ma de kro ade tuntum egu sa efense yawo mu no ene egu bottle mu no you don't know say ye den say you don't know uti bisra
na de bia dwale wona me hu nko na asha oma hwan na beku hwan na osuro no enne wonyame hira na mu nipa ye odefo obladwuma fa ebi nka ho wonyame hira yi dadwene wo haw efri wa brabo so Jesus enne nwumle nyame hira bi mla so amen. Receive the blessing of the Lord. Receive it. Receive the blessing of the Lord. I receive it. In the name of Jesus. Amen. How to be a partaker of the blessing of God. Number 1, a proven new birth experience. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. The first step to receive the blessing of the Lord is to accept Jesus as your Lord and your personal Savior. A proven new birth experience. So do hu be mawrade. Na de wa brabo me mawrade. Na be ka se free na comment no monsabiem. E free na comment na boni mu biem. E free na da yi ko. Me mo abrabo a mitim ni biem da. Mentina se ma me ho. Me ya baba wa mentina se ma. Abrante mentina se ma. Wo yesa na wutie mi a ena nwumre me be ka kire wo say you are a candidate for the blessing of the Lord. Amen. Of the blessing of Number 2, through the obedience of faith. Jidie sutie e wo jidie mu. Hallelujah. Amen. Ebema won saka onyame nhira no. Ebema de onyame ewo ede wo ye no odo obeye. Through the obedience of faith. Hallelujah. Amen. So wonya sutie ma nyame ene nyame asemu a ema wo nyame nhira soronko bi ebeto wa brabo. Ene wo shebre so ene nwumre wo nyame nhira mra wo so amen ene nwumre wo nyame nhira meto wa brabo so amen ene nwumre nyame nhira mesesa wa brabo amen se wo yesu demo ene nwumre se biema no bompaya o awurade ma wo nhira ma wo nipa edam soronko e wo abusuam e wo efie ene nwumre ebi mra me so wo yesu demo biema no bompaya le baraka badosha le baraka le shiriaba rakabaraba le shibaraba rekabado yabareza rakabaraba yabareka rakabaraba sayabare kabo yabaraba rakabaraba rekabaraba sayabara rakabaraba sayibale rekabara sayabara rekabaraba sayabara relabado sayabara Rakabado kabaleze Rakabado le karuba rakabaraba le bosaya reshaburia karababosha rakabaraba le kabosha rakaba le boria baraba rakabaraba le basoya kabu le baraba rakabaraba roshiba le kabaraba rakabaraba reshabaraba le kabo resate boria karaba rapatala baraba rekabaraba. In the name of Jesus. Onyamisha biba obiso. By number nefre 053-1177028. And now bo afori and say a radish rami. Jesus. O send you mama money, o say a radish rami. O send you sida, o say a radish rami. Fisa me unu say wo shire nipa wo damu sonko. Me unu say radu shire nipa onya access to supernatural insight. Me unu say radu shire nipa ya na tanfo be helpless. Me unu say radu say wo shire nipa wo pege onipa drum pempenso bi. Listen enne onyame nhira kase wo yesu dim enkonya biara ejama brabo so am ema me mpegya ema me nyekese ebra me bon pae sai enkonya empai free me so wo yesu dim ye wanu na bon pae rakabaraba roshayadaba rapado boria kababa sayabaraba rakabado boria rekaparaba rakabado sayabaribu libarabaro sayanaba rakabaraba sibali katabaraba rakabaraba sayanibu rakaraba rapatayaraba rekabaraba rapadabaraba lekatoyabare rapadabaraba rekadabaro sayaniba rekadaba rapadabaraba sayande kabaraba
enkonya biara enkonya biara edama brabo so ema mi peja ena nwumre onyame hira no enkrase enkonya biara edame so ema mi peja enkonya biara ema majuma empeja enkonya biara ema mawore empeja ena nwumre bra me bo pai sai enkonya empapai every mabrabo me sabra so ma warrior majuma so we yesu de kasi awurade wasam se engosanity enkonya eba papa na nwumre enkonya biara dabushie no damaso damema esai abrabo me bompaye sai enkonya and lift embreki esai wo mabrabo mo we yesu de mayaba le karuba shiba rakabaro sariburi akaraba le balo kata yaburi yaba rapadabaro siane karaba rekaba rapadabaro siaba reparo yakaraba rapata yabore saba rekatore yaba rakabarabaraba lebo sayane kuriabaraba rakabo saiba harosba rapata yabore yakaribo siaba rakabare buriabasi leboriaka rakata yaba rakaba lebo saba rapara bo sayaba lebo sa rekaba rekabo saba rapara bo sayaba rekatoria baseba rapado sa rekabo rapata yaba konya bia dama sofu juma embreke konya bia dama kwanto embreke konya bia emanipa empeja wo ewo yedie awalepamu yediemo enshiramo ewa bushia na nwumre embreke we yesu dimo bon sama bonu man Jesus kaya ba receive the blessing of the Lord. Receive it. The blessing of the Lord terminates dryness. And now yesu epebra bia wo namu no etuontwa amen epebra ye bra wo duade a enso epebra ya bra wo de ade hye foma eso emmanfaso epebra ya bra wo de bibi hye fom a na de kro na wu wo fom ho ka se wo yesu di epebra bia me namu efi na nwumre ko etuontwa wo yesu di ka se season a dry season and na nwumre etuontwa awrade se obeto ensuo a eye nhyiransuo aguma braboso na nwumre baby biara de me shebla kwatena eye dry place we yesu dimo na nwumre onyame nshira emra me so we yesu dimo kase pebra biara nemu wabrabo awariemu no etuontwa. When you walk in dry season, you have no fruit. Yes. Because dry seasons don't produce any fruit. Yes. Or sin na hangai erin popo. Na hangai enya dry. Na obesu aba woni bremu. Na nya oye nyina ebeye. Whatsoever you do shall prosper. And then nyame man ya wo ye nyina nya yie. Wa kwanto no nyame man nya yie. Wa warrior no nyame man nya yie. Wa adwuma no nyame man nya yie. E wo yesu dimo. Meye ni ti se dua esi subonten. E pebre ba na hahan erin popo. E dua bi esi ensuo ho no. E pebre o, ewia bre said Diane from and na me ba se nyame di for ka kiro bi se wiase aye dio so man mu aye dio o nyame ma nya from wa duma ne nyame ma nya from wa warrior nyame ma nya from e wo yesu dim. That is the uniqueness of the blessing of God. So nyame hira wa o ma wo ye from se bia nu ebetimi asesa and na me hye nkoma to nipa be 500 o muti afidie so say tibia biara obonefo ne de ba asem ebebre wase no onyame nam so mpaja wabrabo ka se wo yesu no me bompaya tibia biara onyam obonefo no ade ba asem ade bebre mase no awrade nam so enhyamani monyam tibia boni biara eba asem kebegu mani mase onyame nam so epeja mabrabo esesa mabrabo wo yesu dim. Shout in the name of Jesus. In the name of Jesus. Shout in the name of Jesus. In the name of Jesus. And then me bonfire. And then me bonfire. Dry season. One season. Etuoncha. Oh my brabo. Oh my brabo. Wo yesu dim. Wo yesu dim.
Yesu kura say ututu ahomboni a connect dry places baby ensuo nie. So dry places, dry season a demonic zone, demonic baby a unfi omoniama. Yesu so tutu unfi a wakonam esra ne so dry places ana blofone kan no baby ensuo nie no ho na unfi wo kire se baby a wo ye bibia enye yie no ho na bonsama si na konwa baby a confusion wo no ho na bonsama si na konwa mema wo free say yes the uniqueness of the blessing of God ne say wo be ye kanea wo sumu kire se efie na wo free mu no abonsamfo de esuma kata so wo hia sum wo so yare sum wo so no wo be ye kanea na nwumle wo Yesu dim Awurade Nyankopon. Oh Jesus. Oh Awurade Nyankopon. Jesus. O man kanea bi to so. Jesus. Na baby biara wonam wa ensuo ni no. Awurade to nhira so ma wo. Awurade to nhira so ma wo. Kase Awurade. Baby biara. Majuma wa. Ensuo to ho no. Awurade. To nhira so. Egu majuma so. Baby biara. Mabrabo bedru. Ensuo ni no. Awurade. To nhira so. Kuma brabo so. Showers of blessing. So would you ba na nsu anto angusu a emfifi. Adofo you need the blessing of God. Hwe ye di sofo na yenyini yenru ba bia ye hunu nkofo bebro mo pagya ye o masa atofom. Do you know the reason? They entered into their dry season and moment me and contain dry season, so they came down. Because of so mudu baby or mudu dry season. Say dry season, uye den pebrebeba. Uye den kutawonsa brebeba. Uye den baby bedroom more den. But when the blessing of God is upon your life, it terminates dry seasons. And my baby will be a ye. Baby bring more den. Na yami ton shire so go enti na Ezekiel woman say there shall be the showers of blessing. Ezekiel woman say obeto nsuo ne beye enhire nsuo me ka kire obi a wo hwe me tie me say ena nwumle wa follow bi abebo wo ye number so onyame ton nsuo enye enhire nsuo enye yedie nsuo enye yaresa nsuo engu wa brabo ne wo hyabre. No nipa bia wodua bibi na wanya nsu anguso adekro na mfifi ene ye bompa ye bi say baby a woti bia na onyame to nhira nsu anguso dia baby a wona bia nyame to nhira nsu anguo waduma nyame to nhira nsu anguso wasofo duma nyame to nhira nsu anguso wabrabo ne waware nyame to nhira nsu anguso fi se nyame to nsuo na dia wodi ahye fom no ebefifi warrior ebepeja. Shout in the name of Jesus. In the name of Jesus. Me bomb in some bonfire. And then you mray. Baby biara madru. Awurade. Tonshansu. Egu mabraboso. Efina daiko. Menshansu. Yediensu. Entongu meso. Wasamo say. Na de me nyina. Ebeye ye. Efina daiko. Enshansu. Utogu. Isaac so. And then you mray. Tobi gubeso. Enshansua wona miziki ekachre o minus ubetonsu enshansu enanyumre tonshansu kumabraboso awabusuan tonshansu kumabraboso miyedie so wo Yesu dimo. Amen. Ayaba yanko ye beko your phone lines no so se na ye beko a friend say Facebook like near kind one na wo Facebook no so se na yenhwe na me wo gidie se onyame obeto nshransu na nshransu no ebesese mablabo because of the uniqueness of the blessing of God. Hallelujah. Amen. Nyame nshira ba wo so a ema wo demu sronko ye the studio line beto so enche bia na wa fro ye sese na me wo gidie se obi hwe ya enne enu mi bia break every wabrabo. Amen. To mi bia sorry every wabrabo. Amen. Dryness bia sorry every wabrabo. Amen. Ewo Yesu Kristo demo. Amen. Enne enhire bi beba wo so a wabrabo asesa. Amen. Me se wo be ye kane wo fie ho na enche wo nti ye bedi adanse se nyame wo ho. Amen. Amen. Papa for bebia ye asori ne bebia ekotudwa ne enko e phone lines no so. Me pacho asafu autie odifo autie ne nkanyame difo autie ne nkan efra asafu efende Makers Chapel International
aye wo kronom kirase ba cho ba bia afira wo ba bia anya duru kronom a station ho no ma U10 kese ho wo the taxis park ho praganso park ho buso obi bia se o kwasieye o de onya fubia o kwasieye unya fubia o kwa ka kire driver na se praga ride na o de ko ne se ubesi wo asieye usi wo asieye wa o ko na obo se the Makers Chapel International billboard kese siwa nyame di for a picture daso wa hwe TV anaso wo Facebook no be hu no ne picture daso anase ya church the Makers Chapel International si wo hono mo a usi wo hono mo a busa se ukọ the Makers Chapel International church na ene bi kwesi school edi animu hwe na me pa cho se uduru hono mo na se wo pese wo friends no e be fa so obetima frɛ 0531 177 028 0531 177 028 we pato nya fry be ba be fa ne de waba nyame asori fie ne enu abom asompa se wanso na ado ka ba nso a wo de onya beduru krono mpa busa se okọ edonko factory wono mo anase esioja unya ebusa wono mo ba bia na okọ a uduru a wo de okọ na obusa se ubesi opese ope ba bia esiye ewo no esiye uduru wono ma abon se billboard kese san siwa ya cho the Makers Chapel International nyame di for picture da so kama eno nso so onya duru ho a obetima fra 0531 177 028 0531 177 028 anase obuso obi asa okọ the Makers Chapel International church na ni bi kwesi school edi anim hwe na just 3 minutes walk obi ado beba na bebom ni nyame di for abedi ahia na nyame so be ye wonhira me pacho Sundays super mega service Sunday first service mega service second service enso ye super natural encounter me pacho first service started 8:10 near upon second service enso started 10 ebebo 12 pepe near upon Wednesday bi anso miracle service no ebebo anwumre no nsia pepe near asase me pacho oba me pacho obi a oyare de ohun se owo how bi dan so nyame ya aduma ukua da anwumre no no nsia pepepe anwumre no me pacho o de fa no ne fa ne bra Wednesday to Friday sprinkling of the blood service course from Wednesday to Friday me pacho obi bia wo yare how amane dan so catch ne say o de ne ba the Makers Chapel International obehia onyame di for apostle Jerry Jane nyame be fa ne so ema de ahye ne so no obede ne ho afiri no e we Yesu din mu amen. This one, every Wednesday we call your 3 days program for the sprinkling of the blood. When the blood speaks, Samujane Kasa, amen. It uti waterfall, melcro, a buakwa, any bebia uti bia faka bisikronum. Uti war fenso, uti war bebia or kumasia fanana, usikronoma, or they also over a divine hospital. And now say a say obiado beba your 3 days program from Wednesday to Friday obe yenshira kese amen and na mama ye mompa ye mani pe bia eyare wa wo yale bia faunsa chire TV ne so ne mompa ye ma and na ye bompa ye ma ye dome yare Jesus dome mreye amen wo honya wo den sesie wo Yesu demo and no men sorry free so yare no men sorry free so na yare sanya wo dia e wo Yesu demo ye de SOMPA line beto so sesie na ya frɛ wo betimi asend wo seed offering and na ye see wo seed offering no wo send ya wo say the blessing of the Lord onyame nhyira 0531177028 o boaye amada bi etimi abetena aka nyame asem akyerɛw eno ntina wo so sase do no onyame nhyira ye fa SOMPA number ana be ko Facebook line so amaya ansa na yakɔ SOMPA ena ye be kontem but we call line so 0551 931 0551 931 and 0548 931 another 931 0548 931 another 931 e pa cho fra lo radio set and also TV set the be feedback no na nyame di for be din kom amen enti nyame ya adomo a ekina so yakwasiada a mega service koso nti mesho obi enim nyame nhyira hello menu aba good evening odini baby out here free pacho he pacho kasa yetie wa
ye bompa ye ma to me biara ye saade ne egu n'anim ase amen sa pambi dawo ne sa sunsum ne ntima ye gu no amen de wo hu wo Yesu de mo amen 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 yami shira hello Hello. Good evening, Sam. Pacho, didn't baby out here free. Tafo. Mammy, Pacho, it's you. I think the second time I'm looking at something. The Dumas from the top of my A rather dry season behind two and chum, I will hook brabum. Yamin me a Juma promano. Yamin two is ran soon and San Jumaso. We yes to dim. Amen. amen Yamisha. Hello. Hello, good evening. Good evening, sir. So, Enoch, you make a free crowd. Enoch, yet you. So, now, Coupon, Uncle Soya, Shell, no, your muscle, I didn't know. Amen. 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 Enoch, Yamisha, P. A bomb and Nishra, a Casafa, a Bimlawa Bravo. Amen. God bless you. Hello. Hello. Yeah, hello. But Odin may be OTA free. But on Chow who ye can crave my asset. I am Tonka. Hello. But after your Tonka, Pachokasa. I'm Patrick. Hello. Yes, I'm Pacho. Jinayeka Kremnes Afray. Yenny Bedges Ebesatonka be me and Tokasai. Hello. Hello, Pacho. Me about Denny baby are here free. Touch my Pacho, the Frosty. Pacho, the Emilia. Sister Emilia, it's you. Pacho. Coming from Massam Kakama can say. I still need the man with the name. The dear Bastard coming straight over this map on Pam. Yes, sir, rather so Yanko Pom me quite mount. Afisa sene a rademanya ho ade amen wo Yesu Kristo dim de aye basa enye ye Yesu dim amen Emilia nyame hira wate na bomoden se wo na mo besisi wo nyame be hira no adom why so nyame ye bye bye hello pacho de baby out here free In fact, I'm working more. wow I'm very careful. Theophilus pacho etio And that's all the job won't pay be my contribution. Kalabosha My God my God o nyame na bo kwan to baby akwan ni erade mi wa kwan to promo amen ye na ya kwansi de free na de ko free wa kwam amen wo Yesu dim amen Theophilus afese na bosome se na nyame ma wadanse de bye bye hello Hello. pacho dini baby ahwe free Your friend was coming because of free. Oscar Yes. pacho yetie wa Pacho, me home, me so many super. Oscar fansa two tis near Mompire Mount. Father in the name of Jesus, fansa two tis, your bompire mount. Ya domia homre, ya dome yare, a dear biara oboni for the atoso, your bonadane ko baby free by. Wo Yesu di my yarisanya odia. amen Amen. Oscar, what day on what next week, friend, dia dance. Good. Hello. Hello. Pacho, Udini baby out here me free. Hello. Yes, me know about Udini baby out here free. Pacho, a friend of mine is poor. Mammy Jem for AFTO. The Pacho, you need to Yeah, that was it. that the Oma who are doing one. Amen. Amen. Now, Mam Jem for out here free. But it's also Amen. Jem for Anya Mishra. Oh, no more. You, bye bye. Hello. Hello, Pacho, Udini baby out here free. Good evening, Mammy. Udini baby out here free. Oh. Hello. Pacho didn't baby out here and carefree. Pacho hey. Good. Pacho na. Hello. Pacho yeto. And Zema yetonka. You know, for the bomb permanent. Then I know. Ohana Bufunado. Ne day. Ne bofu no.
ya bompa ye sene tie bia wo nyame de onim Awurade mfa ne nsa nto so na de wakoma prehwehwe nyame nyama wo Yesu dim amen. Hello mame within baby out here free mame Rose yetie o SOMPA so minimum yes SOMPA go fair radio so bonfire my yes Awurade says onyame a ohyira Abraham hyira Isaac no ya want to aso nhyira no ye release nyame nhyira semra wo so e wo Yesu dim amen. Onua ba nyame nhyira wo. Hello yes I'm patchodin baby out here free Godfred yetie o But I have to read them. awa fo yetie o yetonka I saw so one come. abrabomu on yebo abrabomu on That's why. yebo mpa ye se Awurade ntil na nimu nkyerɛw epunu bi mu atoto wo abrabomu en na woni abompu mpu nyame mu ema ho e wo Yesu Kristo dim amen. Hello good evening mama baby out here free me pacho me casa se sao en sawem pacho yo odin me de mai sister Mary yetie me pacho me ni bi le ho me do ni pa ne ba pacho ndo mi bene odo ni pa kro ne pa ondo mi ono so no me de yeah sister Mary wait there make us send cafe offline oh na odo there odo bi na won no sa na for so do na wan we will be pina oh sa enti o there free offline yan kasa wate na men come bye. Hello me bacho mitio bacho mentonka Hello. bacho mitio ne pa Good evening. good evening sir bacho din baby ahwe free But then the takwa. yo mpacho yetio yetio pa powerful omunti minas. Hello oh yeah started bacho hello. Oh my god okay yeah for 2 callers now yeah they are baby. Hello never told you baby are free. Hello. Never told you to didn't baby are free. Oh but your lines no powerful beside so line I hot. Hello pacho good evening good evening me about didn't baby out here free. if I say frame of course me casa free tafo if I me pacho so bonfire me pacho pese me wo sweet me fansa to your front so Bible say na ye hunu bonyini wa asase ne so akos we ya pama nyame de ama free ne dey come ma wo ma wo rehu bi mu ate Bible say obonyini tonyom na o man be dos wa cheni wo be na mi breaki bronyi free wa brabo so mi brie wa wo twem Awurade mfa ma entafo ngu ye funu mu wo Yesu dim amen. Pacho hello your fair last call. Hello Good evening. good evening sir Pacho pomo. yes Adam odin baby out here. Pacho mkase takwa de semi nano. Oh brother Emmanuel Pacho asimo kana asima kuma fupa ba se enyima munya yasen kamba afare. anya Nam sumata se. anya Obompa na nyama koyi na se hwedwama. yo next week ye bompa ma wa bomode na beti obo se obenya dasidie me bompa wo Yesu rim se nyame nsanto so amen nwe ma and now woni nyame difo bompo ne mpoe na wotwe se na Awurade ma woni adanse amen Yesu Kristo di amen and then ye de wo bi agina so achepa nti I think say ye fa no ya mfa na one ebenya wo ha. Hello yeah me nua bampa cho di ni baby out here free Pacho sama mabra yeti o me pacho ma o de sam ne majuma sama e basa pacho ni ya pa ye bompa ye se Awurade fa ne santo aware so Awurade ma adwuma so empeja e wo Yesu Kristo die mo amen. Powerful
powerful. Say you can say you share or more about Facebook live no so Joyce SCB say amen. Vivian also say amen. The Quincy Rudy so say God bless you, Father. And August Marf will say wow, what a powerful message. And Joyce say I receive it. And Augustine say amen. And Edmond Dochi and so say amen, amen. And Maswell and so say amen. And Solomon Akonso say amen, amen. And Mammy being so about tin biwa and so dear next week about near account be once and baby Ajoa Adepa and so about so a fear Ghana and so about so Nyamisham also Douglas and so say Father may God bless you and Adepa Pamela and so say God bless you all. Nyamisham Joseph Jane so say amen. Nyankopon stram na until then mucham nyame ya adoma next week same time yebeshia na me jama me mano maka friend say sprinkling of the blood service no asem near their baby nyame shao amen bye bye yenina ye tie sompa nyame ya adoma Wednesday yes sprinkling of the blood is so powerful we are setama we are afri kwa na you go home modern say Wednesday to Friday sprinkling of the blood, no. Blood night, a rade, yamfa mujan and peto, so sans or bonefua shisha no ma bebre, say a fimo, I car quansia, and no ma anya and metunya mema. Nemum say yes to Christo mujan a kawa, and bra yesu omdi ojamo jayo mugeta, and Bible say no wobo for no drew ochemo. But homo de say Yamepa Wednesday, the baby people Miracle Center, I the Makers Chapel, and when you make 6 pepper near Shasebra. Me fa mojane ka ho na me wogidie sese de mojane ka ho a e wade nam so e ba yiwa firi kwanhia ne esan ne musuo mo Sunday nyame ya adom so a eye som kase pa bo homo de so be first service start 8 and 10 ni apon second